Chikakutanga ha 20. Acts 20 verse 20 to 21. Chinapi kuhe na kuleka kushimu na yuma yako ikwasha na chu yejima na itangishili hatoka hetala na kushimu ina niya Yudea niya Griki kubalumuka mumuchima na kutala kudi nzambi nukumukuhelela mwanta Yesu Kristo. Chitwashimu na nechu awamazu ayedi helayi yuma yedi kubalumuka mumuchima nukukuhela di yuma yedi yatela kumwekana mumuchima wa mundu hampinji ya kutambula wa mwinu neyi yuma yedi kosi kumweka na mumuchima windine hakutresha kutambula wa mwinuku dichine muntu na atidehi kutama kwanshi ninochi tamishi nzambi chituna muvulumu ni nzambi kufuma kukuvwalika chetu kuchisemwa chituna atambuli tunekali nawa akakwila yuma ya nshidi hefuku ni lelu dinu hohena hikunachi wejima wetu hanu twavulu munade muitongo joka mukumona hela mujira jengi na jengi twekala akakuvulu muna hefuku shidi nawa inatuleteli yuma ya tama yuma ya kala na wausa wena utudi na utwenda tumona shidi nawa ina mkoze shinzambi kutufuetela useya wa sweja kutohana nkashi wakumba mwanindu muho mudi mwana kanzambi nzambi wa fwili kukola nshidi jetu kutonga nzambi hafuangaku nzambi hatela kufuaku ilanga uwetejeli wa shikiri hampinji ya kuiteja kufua ho kukoletu dichumulonga yena hafuanga ku hispiritu kulondatu eshikufua hanyilonga yetu ya nshidi wetejeli mwanini kubalumuka muntu hakuvala mujimba wa untu kulonda mumujimba weno uhela hiwadinga na nshiduku hiwadinga hiwataminaku ilanga watwesheri kufua watwesheri kutuli la muumu windi mulonga chakumbula ujimba wa untu hakuila yena hinzambi hispi hana atweshi kufuako ilanga hakusweja kutukinga kukola nshidi jetu nzambu wa afwili mundu mwanindi Yesu Kristo hichuma chakala hichuma kuchitomo joka chatela kutuletela woma hichuma cha kutuletela woma neicho chini mushidi jetu mulonga neyi nshidi ya mshikijiri nzambi yomweni inde hakufwa indeyi mkwetu uchini mushidi yeyi chakikalang'ahi neyi nzambi yomweni inde wetejeri kubabesha mwanindi Yesu Kristo mumujimba wa untu kukola nshidi jami kukola nshidi jeyi indine wakashika kudi nzambi chakadi kutambula wa mwinu iwu unatukala kilu mudi mwana kanzambi Yesu Kristo chakekalang'ahi wakakumina kudi dichinawa uloko wetu hiena tujindu uku uloko wanshidi nao hikufwa Roma 6:23 uloko wanshidi hikufwa kufwa kudi hayedi kudu kufwa hapa kufuma mumujimba muntu na afwi hano hamaseki hituko yanakushika mujimba kuna kumajamu ilanga kudu kufwa hapa mchiyedi au na umu wa muntu kina una mujimba kulona mujimba utweshi kushala mufu ho mulanga kumkanda wa Yakoba nama ni mchapter 1 nao neicho chafwa chikubeleru cha kumba nyidemu
na nicho chafwa mjimba wakubula spiritu ni chafwa chikuhwelelu chakubula nyidemu kama nakufwa kumujimba chinga zambi na nono mu spiritu yini na yoneneneni ina yashiri mu mujimba wa muntu dichi okundi kufa kwa tachiho ilanga ina spiritu ya muntu hauna umu wa muntu na afumi muna mujimba hiwafwangako yafuntanga kudi zambi dichi na wazambi di ukweting of ya kunona una umu wa muntu na kumbila mungehena neo na muntu hakuheleli hampinjadi ngai mumujimbako nkumini nakukwa kikala kumbila mawumi wenana mwishi ya dakesi di kufwa kwa mchiedi dichi hiuloko wasweja kutamana nkashi kwa mbukana nzambi cha haya yaka yijima tongojo kakuhela ni ukulunga yaka yijima na kuhanda chuchuwahi kushika kuishi ku 70, 80 years, 90 years, hela 200 years nkumini naku hiu kufwa hela Yesu Kristo hakuiza ilanga umu weyi hiu kukumina mungehena na mwishi ya dakesi chakadi chance ya kufumamu chakadi chance ya kuidikamu nechedikanga uwa kwechuma kwa mutulea trampata ya munu mwishina kungehena na neji ya dakesi ikushakamamu haya ya kayejim na kutambula kubabesha chanshidi dikutama kwa nshidi ilanga zambina mwekeshi kukenga zambina mwekeshi lui hakutwinka mwanindu umuho kulonda yena ezina kuhinga mudetu na kututambwila nshidi jetu na kujisenda mu mujimba windi na kujipopela kuna kukulusu yindi kulonda hakupwekesha mashindi atweshi kutuna kena na atunyilonga yetu ya nshidi mulonga nao kunshimbia nzambi ko sikwana kena chakadi kupwekesha mashiku ko sukutresha kutambula kwana kena kudi nzambi na mazu ina kulambish na kuhosha kuindukwa kuwahi na kudumbila mauti na kudila hela na kumwekesha ulobu na kuima na mukachika wantu chinga ho hamashi amwana kanzambi mwanta wetu Yesu Kristo dihana atreshu kutwana kenau na kutwiteja kuikala anyana kanzambi ndichineyi muntu tunamulumbulu ilidehi chochenotu na chimoni dehi kutama chindi kumeswa nzambi kutama kwa nshidi yindi nino kuina kumutwala nshidi nikubabesha kuna mteleli ilanga hakumona nawa niluwi nikukenga kuna amweka nidehi mudi mwana kanzambi mwanta wetu Yesu Kristo iyo muntu dinu watela kushika helunga da kubalumuka mu muchima windi kubalumuka mu muchima hichumanyi hiku himpa itongo joka kuhimpa itongo joka yidi neyi wadina kutongo joka neyi nzambi kosi ilanga otuneru kidenayi kamana kudu wakulengeri ochakulengeri wakulengeri chochuwahi ilanga waholokele mukuvulumuna wakwata de mukutama watama de udina nyilonga kumeso ya lengi yeyi ilanga o nyilonga yeyi anaikechuli de mulonga kudu wachengi una kuiteje de nyilonga yeyi na kuisenda mujimba winde na tambuli de kubabesh kwa kuteleleyi dichi eyi neo kumukuhelela ho na kuiteja chocheno chunei chalala wafiri hadehi neyi mashi indi anateleli anashikilumu kuikala chikumba chakufwetela nacho nyilonga yeyi yanshidi eyi anatweshi kuilanga hii kukwa mwina ilanga neyo kutwaleka una kujinoka neyo kutwaleka na kukakela chisemwa neyo kakela na kutwaleka na kutongojoka neyi nzambu kosi neyo kutwaleka na kutongojoka neyi anshidi ishidi kosi hela nshidi kosi nino chamba kamweka na hansanga ya nshidu
zambi hakababesha antu ejimako zambi hikukenga dichahoshana na kutongojo kantu amakwao zambi hakababesha antu ejimacho cheno twani mulonga zambi hikukenga dichiana kudiula na kujinoka yuma twatanganga mkanda wa zambi yuma inahoshi zambi yomwenini dicho omuntu dichenotu kubalumuka mu muchima kosi dichi ndicho twatena necho tutongojo kenu nei muntu na ukenga kuingira muitala hachizu kwekalanga kakavulu ma step dichi ahadi ha maseki dichi kukikala step dichi twatena necho ichi chintampu cha kufuma hamaseki kuinza hana ha step heulu di mwevulu wa kubalumuka mu muchima repentance so wadinga kunu kuishina with a debased mind na itogo joka ya mkunkulwai wadinga kunu kuishina na itongo joka ya mkunkulwai hela na kwenda kwa mkunkulwai netu twatanganga mkanda wa Petro wa mchimu chapter 1 verse ya 18 kutwatambwili kudanka kulula jetu tunatambuli itongo joka ya mkunkulwai kwenda kwa mkunkulwai kodini itongo joka ya kutongo joka ne kuishi nzambi hekala kosi nzambi kumkanda wa masamu nao chisupi wa hoshanga mchima windi nindi nzambi kosi ndichine ukuwana muntu wa mchidu wenona kumushimu ina nsangu yeyuwahi na kumuleja nsangu ya mwanta wetu Yesu Kristu yena watogo jokanga wadikasa mchima nindi nzambi kosi muntu yeno hakuila shiki hakukuwelera chinga sambiri kubalumuka mu mchima yindi mwana neyi hakubalumuka mu mchima ko hakutwesha kukuwelelako herane yuko kuhwerera chakubula kubalumuka mu muchima omuntu nekali hichumanyi himfwikije hypocrite netu hypocrisy dichi kudi mwevulu wa mkwechu omu wakuhwerereri chakubula kubalumuka mu muchima kumkanda wa Iruiru chapter 8 chumtangenu Acts chapter 8. Thank you my brother. Oh, okay. Amen. Okay. I'll put it down, then I'll lift it again when I conclude. Amen. Thank you. Iruiru chapter 8. Acts chapter 8 verse 4. Verse 4 na dichuwena apa langeni hiya kukimboka na kushimuna izuda nzambi. Filipo hakukunkumukila kunganda ya Samaria hakushimwina nsango ya Kristu. Filipo anakutena u Filipo mukakutangisha nsango ya yuwai Philip the evangelist kodi Filipo kapostolo nawa twatela kwiluka nsango yeno ina kwambula iwo Filipo mukakutangisha nsango ya yuwai mukakushimuna nsango ya yuwai
ndiona wadinga na wanya nindi adinga na kuprofeta oyu nsangu idi ku chapter 21 ndichikudi Philip kapostol kudini Philip mukakutangisha nsangu yeiwahi Philip mukakutangisha nsangu yeiwahi ndiyo weni umu wa shimwini nsangu yeiwahi ona iyala ka Ethiopia momweni mu chapter 8 ndichi akunu nao mazaza verse 6 mazaza wantu chana chitiyu mwahosheli Filipu nikumona yinjikijilu yelili hiya kumutilila na muchima wawu umuho mulonga spiritu azonda hiya kufuma mudi antru amavulu na kukaloka na ngovu antru amavulu adingi na musongu wakalepa ni adingi na kubalakata hiya kukola mungandoyu mwadingi muzangalu wasweja ilanga mungandoyu mwadingi yala umu gijina dindi Shimona yeno wahongelanga na kuhayamisha kwa Samaria na kudisa manindi na alema antru ejima kufumisha kudi akadi kulema kushikani kudi alema hiya kumusha kumuchima nao yeni udi movu oyanzambi yatena nawo muneni ati kukuhelela kwao akuheli mudi hinyi mudi Shimona mwejo kanadi ngovu yanzambi yatena nawo muneni verse 11 amushiri kuchima mulonga wayihaye mshilanga na ngombu yindi mafuko amavolo verse 12 ilanga achana akuhelelu mwashimwene Philip nsangu yaiwahi yakutena wanta wanzambi ni jina da Yesu Kristu hiya kuishimika ni amayala ni ambanda verse 13 Shimona yomweni ni yena nawa hakukuelela chana mujimiku hakwenda hamu na Philip chana amoni injikijilu ninyi dimu yangovu yakongeliyi hakuhayama nochu dinu apostolu adin ku Yerusalema chana chitiyu nao a Samaria na tambuli izuda nzambi hiya kutemeshaku a Petulu na Yohana ndichichenjilu atachikili kukonga nawa nuwena yihayamisha na kukwata na kunanka makasa hadi ana akueleli ajimikilu kulonda kutambula spiritu wa ajila mulonga hampinji yena ina mukachika watu postolu mwadinga ntadi ya kujinoka neyi agentili etu akama tunga cheng etu twekala ya Israel ninetu nawa anatweshi kutramwini na kutwinka ngovu ya spiritu wa ajila ndiche hampinji yina nzambu weteje likulabish kuhana kwa spiritu wa ajila hadi amu ana adinga na kukuhelela kulonda apostolo adineyi a Petulu atweshi kudumwena awena awusawu nao chalala zambi neji etu agentili etu nawa kutambula spiritu wa ajila hela kutramwini ilanga chalelu dinu muntu wejima ukukuhelela yoyeno yumpinji henoka na mujimiki nuku mujimika spiritu wa ajila wengilanga mu muchima windi umulonga watela kumujika mulonga dichijikilo nichinjikijilo hadi wejima ukukuhelela ndichi ichi chadinga hi chuma cha mwekeni hampinjina ho chakulabisha kuinza kwa spiritu wa ajila hadana akukuhelela kulonda kumanisha ina nta kujinoka kwa dinga mukachika watu postolo kulonda tweshi kudumwe nawe nawu ndichilelu dinu mbaya idimba kunanga sheno akwenzi mukutia na kudi crusade aikwe na kashawa kwichu aka Pentecost mukutia nawa ako nezi kuishika profetu hela pasta ndicho na kukwata makasa hanyito wa wanchu na kuhana spiritu wa ajila chinjila spiritu wa ajila hiya mtambula nga cheno chuleluku spiritu wa ajila wenzanga mukachika mchima wa muntu hakukuhelela ho yoyeno yumpinji kukuhelela ichichuma cha mwekeni hakapinjikana ho ndichi chukilukenu na kuyahavesi
havesi ya 18 shimona verse 18 chapter 8 verse 18 shimona chana Spirit wa ajira ainangika hakunangika sa wapostolu hakwira nindi ayinki mali nindi nyinkenu ninami wanta iu kulonda yowu nakanangika makasami akatambuli Spirit wa ajira. Verse 20 ilanga Petulu hakumwira nindi mali eyi akisikiri kumuna neyi mulonga unatongojo kineyi utambuli na mali cha mkunkulu cha nzambi hiukweti mwakutukwashila hela mumudimu kunsangu iyuku mulonga mchima weyi hiwalonga kumesu anzamuku. Dichi iwi yala mu verse ya 13 nawe lili ngahi wakuhelelele kukuhwelela ilanga kuinza verse ya 20 mwekesha mu mchima himwadinga kako wadinga na itongo joka yindi ya kukenga ngovu ya nzambi ngovu ya Spirit jila kolona bombelu kukungombu yindi alekeli ina itongo joka yindi ya kukenga kuikala muneni ya kumuhayama na kudimba na anchuku na kukenga anchuku mulondelanga yenako ndicho wakuheleli chahakano aho tunatwesha tena cheno twilanga mumuchima ndi mwadinga kubalumuka wanyi mumuchima windo wakengelenga wanta mumuchima wakengelenga ngovu ya nzambi ni yena bombelu kukungombu yindi ndichi kukula chakubula balumuka mumuchima hiwumfwikije ho wadifwikijirine ku Kristo nuko mujimika mu verse ya 13 amwilili ngahi amujimiki tunakwinzana kutala yuma ya bula wa mwinu hakapinjikadi hambidi amujimiki ichi kukuhwe chakubula kubalumuka mumuchima twesha kuleta mwinuko chinga kuleka joka aina ya tama ina itongo joka ya kututwala kukufwa itongo joka ya usupi ya kutongo joka jinzambi kosi helane kuishi inshidi yaiwahi shidi kukala kosi hela kumpesha kosi dichi oyi itongo joka ya usupi kuhimpa itongo joka himuwanyi. It is not a work. Repent not a work. It is just a process. Yekala involved hela ye hamu na kukuhelela muwanyi nawa himudimu wetu ahichuma chakudilila eyawene yuwanyi Spirit wa nzambi hana hampinja kutia nsangu ye yuwahi neyi ona muntu na tambuli anamazu na kuiteja anamazu kushika mkachika Spirit nzambi yomweni ndidi wakala kalanga mudimu wakukonkolola mudimu na wakupulumuna muchima dichi kubalumuka kwa muchima. Repentance is very vital. It is part of the salvation. Dichi una kunyamu na mwendu kuinzana kushikena dino na kutinda me faith kuhwerera chalo mbuka hohu kushinda mena hachuma kwime nao chakubula kutongojo kachuma cha chengi hela kujinoka chakubula kutala chengi kuchuma cha chengi chinga chocheno chuchuma ho nei chochena china chima nanga nei hinu kuinzana kwima na hanu na kuheleli nami hinu kudimbukako nei chochuma na ashakami humu na ashakami na nkasha kwetu ana ashakami hana hamapulanga hela haitwamu ana ashakamu hana kuheleli nao hiya kudimbukaku hela adini planga hidu kukotokako ditidi na ikwati chuma cha chengi kosi
kushinoka mudu wena kosi woma mudu wena kosi anakuminida kushakama na kushinda mena dichi iyuma yedi yendelanga hamu dichona kufuma muitongo joka ya mkunkulai una kufuma mkwenda kwa mkunkulai una kubalu muna itongo joka yeyi hadi nzambi una kubalu muna itongo joka yeyi hansango yanshidi una kubalu muna itongo joka yeyi hansango ya kusompesha na kuinza dinu na kushinda mena hadi mwanta Yesu. So twanukenu iyi step ya kutukwasha hohu kwiluka na kwanuka netu kukuwelela na kubalumuka mu muchima jendelanga hamu neyi ukukuwelela ho chakubula kubalumuka mu muchima chidine una kukenga kutwale kau muchisemwa cheyi una kukenga kutwale kau muchihandiru cheyi chiwadi ngana kuhanda una kukenga kutwale kau mushidi yeyi una kukenga kutwale kau na kufuka mina hekwa wadi na kufuka mina mtondo hefuko wadi na kuleta tusumbi na kujaha na kupwekesha mashi tongadi wakuwe tane di inzambi ila hakutia sangu ya Yesu yukuite jane Yesu kama di Yesu Kristo di Yesu kama na wafiri akuna kukurusu anga nukuleka wanyi kutwaleka hu na kukuherera mtondo mulonga amina kuherera dehi mu mutondo ahembi mutondo diuna nkiswiri mutondo diuna nyinki nyana mutondo diuna nyinki maheta ndicho muntu wa mchidowu hakutresha kutambula wa mwenuko mulonga uchidi mwendu iku chinga kuhinzana kushinda mena hohu hadi mwanta Yesu kankawindu ho ndichi kubalumuka mu muchima hikubalumuna itongo joka hadi nzambi hansango yanshidi ni hansango ya kusompesha kwa nzambi kwamba kenza nzambi walonga china muteleri yena kutwihisha na mulonga china muteleri yena nukutubabesha ilanga hampinji yoyimu china muteleri yena nawa kututila luhi mulonga deridi mulonga na afweti dehi ya nyilonga yetu yanshidi ndichi muntu kubalumuna itongo joka chenotu na kutachika kutongo joka chenotu na kuiteja mwenomu hakushika dino hakukuhwerera mudimu wa Yesu hakukuhwerera nindi chalala Yesu ndi imwanta manu kudemanu ana twinkirwiyo tukwakola ha amazuwe na chinateka ni mwana chinalumbuluki endi tunadijimbeshi man ndichi Paulo kumkanda wa Iruilu 20 na verse ya 21 unakushimuna nini waishimwe nini nsango ya kubalumuka mu muchima na kukuwelela muri Yesu Kristo ndichi amuna unakushimuna nindidi kubalumuka munyichima na kutala kudi nzambi ni kukuwelela mwanta Yesu Kristo ndichi yuma yedi chinga yendela hamu idine muntu ukukumina dakubalumuka mu muchima chakubula kukuwelela ukutambula wa mwino nei muntu kubalumuka mu muchima chakubula kukuwelela ukwikala ho religious ikudijilola na atreshi nukwikala muntu wa muwahi hekwa hakutia nsango ya nshidi chiatama hakuleka nshidi yindi nale kidehi kunwa wala nale kidehi ujila nale kidehi iyuma ya tama mulonga nzambi wa ihela mulonga nzambi
watianga nayo kutama mlonganzamu wakababesha antu hachuma chenichi enganeteji nzambu ikala koko enganeteji Yesu Kristu wenjiri mumpata amunu mwishina ilanga chakubula yena kukuhwelela nindi Yesu Kristu wafiri kukola nshidijindi ona muntu nena balumu ni hoi itongo joka yindi hansangu yanshidi hekwa na kuleka nshidi ilanga chakubula kukuhwelela hadi Yesu Kristu nindi achina chafiri Yesu Kristu kukulusu wasendeli nyilonga yindi yanshidi Yesu Kristu wafweteli nyilonga yindi yanshidi hadaha ona muntu una kukuhwelela mukuleka hohu ina inshidi jindi na kuikala muntu wa muwahi hekwa hata chikanuku zata yuma ya yuwahi hata chikakuhana wadinga na kuya kuchipompelu wanya hata chikanuku inza kuchipompelu ilanga nsangu ya kufwa kwa Yesu Kristu kuna kukulusu na mashinda apweke sheri kuindi kuisha mchimane kukuwelela na kushinda mena heno hune unakukuwelela hakuleka ishidijindi unakukuwelela hakutachika kuyana kupomba ona muntu na balumu kimu mchima na choshi nukunata hekwa ulojiwini nati ilanga nena akanga nyikushika hakushinda mena ho hadi Yesu Kristu mwitongo joka yindi unakushinda mena na notu chana nati una ulojiwindi hakutongo joka nindi nekalide icha chwa kumenso anzambi ilanga kufwa kwa Yesu nino chapweke sheri mashindi kuna kukulusu kumulumbulukirane kulema mu muchima windine hakushinda mena hanyidi muyindi hakushinda mena nanocha na duwaishi yomwenindi hakutachika nukuseha kwao hekwa wana adinga inawo mu uloja na ashari mu uloji ilanga yena na kanga nyikushika hakukuwelela ho na kushinda mena hadi Yesu na neliko ho ichichuma kubalumuka mu muchima ndichichinga yiyuma yedi repentance and faith should work together at the time of salvation ndichi kukuwelela hichumanyi kukuwelela twatena netu hikushinda mena hamudimu una akala kali Yesu neyi achina chafwili kuna kukulusu chakole wakole li ambi achina chafwili kukulusu mashi indapwe kesheri anashikilum anateleli kuilangahi kuletesha kungana kena nyilonga yami yanshidi achina chafwili kukulusu china amani kosi chuma cha chengi china kulomba izambi kulonda amini tweshikwila kulonda amini tweshikuhana kufwa kwa Yesu kuna shikilumu kuna teleli kuna amani kosi chuma cha chengu di kukuhwelela kwa letanga wa mwinu ndichi kutongo joka hohu hadi Yesu muntu chikutia isangu ya yuwahi hakutachika kumtongo joka Yesu o Yesu chafwili indukuisha hakutachika nukudila madilu nano chafwili chatama o chamwililu o chamwetelu ne ushona mumuchima hiwa mwinuku kudishona mumuchima hiwa mwinuku chinga kukuhwelela kuiteja na kushinda mena ho hamudimuuna wakukulusu chikulumbulu kili mumuchima weina kuchiteja na kushinda mena nei chalala achina chafwili Yesu Kristu kukulusu wakole li ami mkwashidi chafwili inawa na fweti dehi hanyilonga yami yanshidi yejimu Yesu Kristu na mutishi za mkuwa hanyilonga yami yanshidi
akuna kuzua kwanza ambi kwa dinga hadamu Yesu Kristo wakusendeli hakufua kuindiku na kukulusu dichi hakukuwelela yena ho ami hiku ni uchengi chumchukwao chinatela kuhana chinatela kufweta hera chinatela kuleta kudi nzambi chinga yo kushinda mena ho hamudimu wa Yesu Kristo kuna kukulusu kwiruka hoho ne Yesu Kristo wakufwilili chakubula kukuhelela mwenomu hiwa mwinuko kwiruka njira ya wa mwinu hiwa mwinuko chinga kukuhelela chinga kuinyilamu chinga kuimenamu kuimana hadi Yesu hamudimu winde wa kukulusu antu ama kwawo eluka nsango ya yuwahi ama kwawo atangishanga nukutangisha kumashikola ne ama teachers atangishanga RE ilanga ne hakuhelelako weluka ho ninda ka Kristo akuhelela nao muntu adatweshi kumwingisha mwigulu hakukuhelela Yesu mulonga Yesu Kristo wafiri kukulusu ndichi chapwekesheri mashindi ana mashindi ana atweshi kutokesha nshidi jau ana mashindi ana afweti nilonga yao ya nshidi ndicho kutangisha chocheno cho hachaka weluka ilanga ne wakuhelela wani wayiteja wanyo yisango halwindi na kushinda menahu na kuimenahu kulonda atweshi kutambula wa mwinu kulonda atweshi kutambula kwana kena kwa nyilonga yindi yo mwenindi ona muntu hakwetu wa mwinuko ndicho kutongo joka hoho yinsango neyi unafumi na kutia nsango yeyuwahi huku mtongo joka Yesu unatweshi nukumwila picture ochamjahiru kuna kukulusu ilanga chakubula kukuhelela chakubula kuiteja na kushinda mena hamudimu wena unawaza tili kukulusu neyi washikilamu wa umanishiri unateleli wa mwinu weyi wakukwana kena na chunyilonga yeyi ashidi kudi nzambi chahaya yakayijima eyi uchini mushidi yeyi wa mwinu kosi kwiluka hoho njira ya wa mwinu kwiluka nsango yeyi wahi chakubula kukuhelela hamudimu wa Yesu Kristo wakala keriku na kukulusu hiwa mwinuko kumbalumuka mumuchima na kuleka nshidi na kuikala muntu wa muwahi ukuikala ho religious ukikala ho mga kujilola chakubula kukuhelela chakubula kumbalumuka mumuchima ukuikala ho humfikishi mulonga uchidi na kukwata na kwenda muitomo joka yeye ya mkunkulai uchidi na kukwata kuchisemwa cheyi uchidi wahemba chisemwa cheyi uchidi wahemba chikuheleru cheyi chanyiyombu yeyi chayuma ya mpata ya munu mwishina ndichi muntu amwinanga hakutia mudimu wansango ya yuwahi wazatiri Yesu Kristo kuna kukulusu na kukuhelela nindi chalala achina chafiri Yesu Kristo kukulusu wafiri ili yami mkwanshidi yamuwaluwa yamuwaterere kufwa ilanga Yesu Kristo wafiri mwilunga dambi Yesu Kristo wamfetela denyi longa yami yanshidi mashi indi ashikilamu anekali chikumba cha ashikilamu mashi indi anamutishi nzamukuwa na kukechula nyilonga yami yejima chahaya yaka yejima kosi chuma china ashaluku china tela kuila dichi diluwi luna mweka ni hadi etu diluwi luna mweka eshi nzambi hadi muntu dichi tutalenu kumkanda wa Efesesa chapter 2 na verse ya 8 Efesesa 2 verse 8 namulongana ya mwini na luwi ko kukuwelela
hiye no awenuku hicha mkunkulu chambala cha nzambi mulongana yamwini na luwi kwa kukuwelela hiye no awenuku hicha mkunkulu chambala cha nzambi. Hicha kunyide muku verse 9 kulonda kubuli muntu wakudisama ndichilo wilo anzambi luna mwekeni mudu mwanindi twatereri kubabeshewa twatereri kunatewa twatereri kujirumuka mulonga wanshidi ilanga anzambi hakuiteja kubabesha kwetu kwejima kwa nshidi yetu hakukutenteka hadi mwanindi hakusenda kubabesha kwetu hakusenda ninyilonga yetu yejima ya nshidi. Kumkanda wa Korinda wa mchiedi chapter 5 namoni verse 21 nau amwilishiri yena wabuliri kuiluka nshidi kuikala nshidi ya mwilishiri kuikala mkwa nshidi chinjila amwilishiri kuikala nshidi adini ifuku hampinjina hayadi ngai hakulusu shidi jamami shidi jeyei shidi jakaike jima jitwikili hadi yena mumujimba windi mwalumbami ni nshidi yejima hadi yena halumbami ni nshidi yejima ndi hafu mini nzambi tata hakutala kwa chengi kutwesha kumtala ne ndichi mumujimba windi hiya kubabesha nshidi jetu mumujimba windi hiya kubabeshela mu nshidi jetu jejima hiya kumweta hiya kumkatisha mulonga wanshidi jetu hakupwekesha mashi akengeli nzambi kulonda ekali chikumba kulonda ekali chuma cha kufomona natu nzambi chikumona ye ana mashi ya mwanindi nindi chinashikilo mu it is enough. Nzambi tata hakumona mashi ya mwanindi chalala mchima windi wa fomokele hakuiteja nindi chinashikilo mchina amani. It is enough, it is done. Mfwetu ya nyilonga ya nshidi anaitambulide kubabesha kwa nshidi anakuitambulide. Ndichicha mshikijiri ni kukufwa nawa hapweke sherimashi ho huku ilanga wafwili wachulili wumu windi mulongadi uloku wanshidi hikufwa ndichi Yesu Kristu chinga afwa ndiwa yiri hukuda kukulusu amweta amupopa apwekesha shindi inako na mufumishenu mumbenu mutwalenu kuchipateli ayana kumuka ayana kumwichilawo wine kulonda ina ilonda indi kusuki asili kwana kena kwa nshidi kosi mulonga nzambi kwana kena nshidi chinga kudukubabesha kukechula nyilonga ya nshidi na nzambi chinga kudukubabesha ndichimwanta Yesu chinga asenda uloku wejima wa nshidi mashi indi anekalihi mulambu akufuma mumujimba windi akutisha na chinzambu kuwaha kulonda nzambi atweshi kufomoka kukuzuwa kwindi na kuiteja nindi enga na babeshi china shikilumu kubabesha kwa nshidi kuna shikilumu nulo kuwejima wa nshidi autambwili ausendade ndichi watela kufwa kwe mkwetu. You need not die in your sin because somebody else has already died in your place. Muntu wachengi wafade hi mwilungade kubabesha kweye akusendade echo chinashalu kuyo kwilangahi kukuhwelela kwiteja na kushinda mena hamudi muweni unachukala kielu kwiteja uloku weniu unatufwetelu unatutambwilude kwiteja mfwetu chikumba
shahanyilo nga yetu yanshidikira tufuete rude kudi Yesu Kristu. Ndichi muntu kukuherera chenotu ukutambula luwirwe nilo ukutambula kwana kena kwa nyilo nga yindi yanshidi. Nau hiye no awene nuku kosi muntu kutwesha kudamu inayo mweni nuku. Ndichi kubalumuka cheyi cha mumuchima ho. You see why repentance on its own cannot save, because it is not of our own selves. Iye twawene chuku wamwinu hiwe twetu awene chuku kosi muntu ukutwesha kudamu inayo mweni nduku anatwa mwini na luwi ho mbaye twawene chuku. Nichine ukukumina hakubalumuka mumuchima ho chakubula kukuhwelela. Verse 8 nao uko kukuhwelela na ya mwini na luwi ho ko kukuhwelela hiye no awenuku. Muvesi ya nao hicha kunyidimuku kosi mudimu wa uwahi utwesha kuzata wakumtisha na chinzambuku wa hako. Mudimu wa uwahi unakala kali nzambiyo mwenindi yo wakutrinka mwanindi Yesu Kristu. Wo wakufa kwa Yesu Kristu kuna kukulusu kumujika nukusangu kamwifuku da mchisatu chikuma nukukuma. Nichikosi chuma cha chuwahi tutukuhana kosi mundimu wa uwahi utukuzata hera tutukuzeba yaka yetu yejima hitu kutwesha kumtisha nzambuku wa chakumushikija hako twinka wa mwinuku. Nyedemu ya yuwahi yenzanga hanyima ya kukuwelela ona muntu na mwinu niona atweshi dinu kukalakala hakukalakala kweno kunawa kwa kikala kutufueta muloga hitwa mkalakela nga nzambi kutwinka wa mwinuku wakatufueta infwetu ya hanyidemu yetu wakatwinka ibaba ni yuma idine yoyu inashimu no mkanda wa nzambi ilanga hansango ya wa mwinu kukalakala kosi mudimu umuho unakalakali ya mwenindi nzambi na ukalakali mudimu anindi Yesu Kristu. Nichitu yenu kumkanda wa Akorinda 2 Corinthians chapter 7. Akorinda wamchi yedi chapter 7 verse ya 10. Verse ya 10 amulonga kunenga kwa nenge shanga inzambi kwa letanga kubalumuka mu muchima kwa shikijanga kuwa mwinu hikwaletanga chikelako hakuinza kunenga kwa mpata ya munu mwishina diku kwa letanga kufwa. Dichi awuno hiwu nsawu wakushimu na ochia kanganya kubalumuka mu muchima kuleta wa mwinu. Kubalumuka mu muchima hikwaleta nga wa mwinuku ilanga kwa shikisha nga kuwa mwinu kuna atweshi kukuleta kuwa mwinu. Repentance can lead you to salvation. It will not give you salvation on its own. Repentance leads to salvation. Repentance is not equal to salvation. Kubalumuka mu muchima ho hikwaleta nga wa mwinuku ilanga kuna atweshi kukushikija kuwa mwinu kuna atweshi kukuleta kuwa mwinu kodi yuma iye dichengi yaleta nga kuwa mwinu. Chuyenu chuitangeno kumkanda wa Timoteu fatanga dehi chengi na ntetemena mkwetu chadi na kutanga hii 2 Timothy chapter 3 verse 15. There's another thing that leads to salvation but is not salvation itself.
Repentance will lead you to salvation, but it is not equal to salvation on its own. The second thing that leads to salvation but is not salvation on its own is in 2 Timothy chapter 3 verse 15. Namulonga kufumisha kuwansi unelu kinyikanda ya jila inatweshi kukuleja mana akumona na chua mwinu kwa kukuwelela Kristu Yesu. Knowledge of scriptures will give you wisdom that leads to salvation, but the knowledge of scriptures is not equal to salvation. Unatweshi kwiruka mavesi kufuma kuwansi wei hiwa mwinuku omazwa na ikoleshi na wani muyo 1 chapter 5 John chapter 5 I think verse 39 going onwards. Anashimu ni nawe ni mwatala talanga mkanda wa nzambi mwatongo shokanga na mwino mudi mku wana wa mwino ilanga wena wadi washimu nanga ami kutena mwanta Yesu dichi mazu mavesi the scriptures, the knowledge of them is not equal to salvation. You will not find salvation in the Bible, in the scriptures, in the knowledge of the scriptures. The Bible, the scriptures just point us to the Lord Jesus. Dichibayi ushindameni ne imlonga neluka, mlonga na diza mavesi kufuma kuwansi, dichinidi muka Kristo ne. Awa mavesi, awa mazu, akutwinyikila, akutuleja Yesu Kristo. Yena ditwatela kukuwelela, yena ditwatela kutambula mnichima yetu. Na kushirahamudimu wama chiriku kulosu. The third thing that we find is in Romans chapter 2 verse 4. Roma chapter 2 verse 4. Kudichuma chikwau chale tanga kuwa mwinu ilanga hiwa mwinuku. Chinatreshi kukoka muntu kweza kuwa mwinu. Ilanga bai ushinda menahu neidi hiwa mwinuku. Romans 2 verse 4. Verse 4 now, unadiuli maheta akuwaha kwindi nichabulanga ikuzuwaswai na nichi chete jangai kudungumika na nsangu jeita hindi huneru kinei kuwaha kwa nzambi kudina kukukoka nindi ubalumuki mumuchima kutahindi. The kindness or the goodness of God is not salvation, but it leads to salvation. Kuwaha nukudungumika kwa nzambi hadei hiwa mwinuku ama kwa watongo jokanga nanochitina kwenda yuma muhumu wa uchachuwai nanochina tambulu yejima yake nganga umunyichima yao na kengerenga kuya kushikola na kengerenga uunani mudimu na kengerenga kusumbuka jejima na tambuli jejima nidi naju na dimini matempami jejima jinedi kichachuwai chihandilu chamchina kwenda chachuwai ndichinidi mwana kanzambi kudidimba ikutwamba. The goodness and the kindness of God is not equal to salvation. It is not proof of salvation, but it can lead to salvation. So don't think that because all seems well, because you seem to be receiving all the desires of your heart, and so God has been good to you. Yes, it is true, but that does not mean that you are a child of God. If there's not a single day when you truly believed that you were in need of the Savior and that you needed to depend solely on the work, the finished work of the cross of the Lord Jesus Christ. Ndichine yu akuhelelanga na kushinda mena na notu china mweka nilu ilo anzambi mkuhanda kwei kuwaha kwa anzambi mkuhanda kwei
yuma yijima ina kwenda chachuwahi akweno ana kukatakata kwe udi chachuwahi chisaka chechi di chachuwahi bao tongojoki neyi udi mwana kanzambi mulonga wa yuma yeno yuko neyi kanda dehi kuhelela ngao dehi mumuchima weine Yesu Kristu chalala wa afiri kukola nshidijei kuna kukolosu neyi chalala mujikiri wa sanguka wa handa na teli kukwa mwina neyo kukuhelela kose mumuchima weyi uchide mushidijei hela chuche andiru chechi kuwaha cha mchidini. In fact, ne ukutanga chapter the 73rd Psalm, you can read in your own time. David there says and seems to observe that things seem to go so well for the unbelievers. Ne mukutanga Psalm 73. David kuna ona kushimu na nindi yuma yendaga chachuwahi kudana abula kukuwelela. Diwaka kwenda chuchuwaya na kuzangalala na kumweka na dekuicha ndiru chachi dichachuwahi. Dichinzambo wa mweke shanga kuwaha kundi kudawa nawa achidi kandamu kuhere. Zambaha mweke shanga kuwaha kuinde hadi anyani ndoho huku. Wa mweke shanga kuwaha kuinde ni hadana abula kukuherela. Pinji kwao luwilu indinu kuwaha kuindi kuna sweji ni hadana abula kukuherela. Kulonda kuikoka nachu kuinza kudiyena. So repentance on its own is not equal to salvation. The goodness of God is not equal to salvation, but they can lead to salvation. The knowledge of scriptures is not equal to salvation. In chapter 8, where we were reading concerning Simon the sorcerer, we read concerning exorcisms, kufumisha demon, twatanga na wanukuka. There were those from whom demons were removed. There were those who received healing before they were even saved, before we read about them being saved. Kukufumisha andemoni hiwa mwinuko. Mwanta Yesu nindi neyi ndemoni umu kufuma mundu muntu. Muna mumuchima windi mushala mwachashi. Now chuma nchu kumwekana. What will happen when a demon is removed from somebody and there's nothing that is left in the heart? When the house is swept clean, what does the demon do? It goes and invites 7 others. And he says to them, our house, look, where he was, it is now clean and empty. So let us go and make our home there. Dichi muntu hela kumufumisha ndemoni. Chaka adi kukuherela. Chaka adi kubalumuka mumuchima na kukuherela hiwa mwinuko. You have to trust in the Lord. You have to believe for your own salvation. Healing, kukuka, kumujim. Not all those who were healed trusted on the Lord Jesus Christ, including some who were resurrected from the dead. You can be raised from the dead, but if you do not believe for salvation, if you do not trust the Lord Jesus Christ and what he did for you on the cross, that will not save you. Kukuka kumujimba hiwa mwinuko. Kudukuka kwa mchima, kudukuka kwa umi. By his stripes we are healed. Isaiah 53. Anakutena kuka kwa nchima yetu. Achina chamwete lumu anta Yesu kuna kukulusu. Amubabe sheri kulonda kuchuka kunyichima yetu kumsomo wanshidi. Dichinea kukuka kumujimba ho cha mkunkulai. Dichako na kutuatanga sango ya shimona mukakuhonga kwa dinga ana okiru kwa dinga ana afu mishiruwa ndemoni kudi Filipu ilanga chinga ashika hakukuhelela. Mulanga kukufumisha ho andemoni kukuka kumujimba chakubula kukuhelela hiwa mwinuko. Unakuminida kumona kuwaha kwa nzambi. You've just experienced the goodness of God. And so experiencing the goodness of God
is not equal to salvation. You must believe. You must put your trust in the finished work of the cross for salvation. Nicho chukwimene eno hanu chuno kenu chantesha nizamine te chukwimena chukutwale kahu. Amen.